Kami sa mga naman ulit, at sila ipalaw, yung lalong kasayin, yung sumagulan sa pagka sa ilin, magiling mo, sa mga naman ulit, at sila ipalaw. The information of non-speaking CDC is
Sai Primary School. Yakwa. Atakoe moto sisemai ya walamia mwana same ya ato. Teuna watu wafie. Mwezi kwa ya bila wani pamotuino utoto kasi. Ole neto sana. Ora ahora medio le sume le pure ya preme ya pau un pau se lauso pure ahora ya mai so fa ya tema con ahora ya so ma ya ya tanto ahora lope no citizen ya ahora su no This school is chapter 4 to the road of 123. Welcome, brothers and sisters. School Robert Louis, Miloso Pa. Moyasu asoma yaina aone Robert Louis Stevenson College. Leo nikapata yale nilipewa chochote kule ya masa pasau ya malafa ilona ya aone ilose la ufaso kitu mane kaswa aona na watu kama uko utaona pasifika ya yale Tanzania ya utaona msina ya wana Robert Louis College de Campamenta na rote kwa mata sema na kwa ahora o ya para para ya upana wa ona ma kasi wa ona la tena mano ta lo na pasika wala la to sabia mfape pele ya chuo na watu ya taama amani za roho na chafu. Welcome, the largest college in the country.
tua, kasi o kato wa awa tōtele, awa tu ori o Samoa Primary School, ia, roi la tianga I kai le uta, ia walo o whanau ia, a tasi ma sunga I koe awa, o te mai te kule, ia, ia te ona ia ene le auma, o sunsua, ia, pau ia kapo, pāse lau se pulu mai tolu, ia alo ma whanau, ia o ina I nei auma. St. Mary's Primary School. Yeah, it's Samarano. Yeah, Sister Marcela Tencio, Santa Maria, ya ole, inga faya oma, ya kwa ngato, esa utawina, ya otine suwat. Welcome to St. Mary's Old Girls Association. SMOCA was established in 1960 and has been serving St. Mary's Coalition for 59 years.
So mayayea mare, kumiti ya matuo kwa yaoma ya ale aona ni ya kalpiti kwa mshu. Tawatu tumaite kule ya ana na tu ya ama neto sila fitu skulu la fa nau o tamina I mafaya oma eto skulu wale nua. Ya matua mai ya o asasi nei ya matua mafaya oma ya ila tau no pa koko ho kito na au mafaya oma mwichi. Ya aoma kaya malisi kumai Stasio Roma sa Fatimina Calcio Cattolico Telo Fusama Hawaii. Mau Tamina Ino Telo Toa Telo. Ya Roma ya Maris Brothers ya Nirmani. Laura Teteina ya Brother Siosi Ioane. Ole ya Roma fitu se lau kosu fitu to Telo Fanao. Kuwa Tamina Ina One la Manisi Hawaii. Fitu se lau kosu fitu. Clarifying welcome to Maris Grammar School. Maris Brothers was founded in 1871. 6 years after opening and reopened in 1888. The school has a roll of 702 British students and 28 staff led by the principal, Charles Wolfe, and current principal, Scott students, Maris Brothers School. Following the church college of Samoa is Samoa College. Samoa College of Samoa
educate Samoans on preparation for self-governance. Samoa College has been for many years the leading secondary education institution in Samoa, and many of the foreign leaders of the nation are those who receive their secondary education at the college at Bahasa. Welcome Samoa College, marching in the 50th year. It also holds some of the prominent historical moments as in their houses, honor, loyalty, Stevenson, and Blue. Welcome to the college. Ya, por saber na polícia Samoa, eu vou passar o outro de cena, vai lá o cena sepuno kasi, ya mapato o solo outro vai. Ora pai o nei a hora, tu será maior, será fitis como ele va. Todos os que não vão já, solo o mesmo que não faz a hora. Ya, estamos dando uma nova dia.
e polisi o sala o fari. Ia na oma ne whātua Christian College, mai o te. Christian College mai Peteli. Se lau kama subaru to tele le auna nei, pa le auna mea le atani malo le tunu ia o Mariana na tupo o Northern Marianas. Ta longa le Pasifika i le Masina Fou. Suolai o le aina whai aoma, le whātuasua ia o ngā tōne i sa whamina o tana o teine tuai, ia sa whamina i tō salo o mai i whātuasua. So solo mai e tua, whātuasua, ia polisi nei e pāma o tukana, ia tua, ia o le suma i le pure aoma, ia taisa le whao, tōru se kuma le fitu le a whai o i tō a tai o ngā tōmina i, tō a hua se kuma le suma i pure aoma, ia o ngā ia o le maina o Tariana, ia i la tō o Tawina, ia i Wima le ia wang sosa mai sosa tasi. Ia le maina o so atua le Kaisia Sabichi. Tua mai, ia o Autarango le Kaisia Sabichi. Welcoming the seventh which is anti-organized several factions. We've just witnessed, ladies and gentlemen, the youth will continue to aspire this country and will continue to also portray privileged communities in terms of sports, certain interventions for the Western Minnesota. Ia la tō mona te se mai o a pia sōko le ni o Whanau. So mai tuane, yo ko watu te maina nei ia tina. Sa roa mo to lau. Ia ma te maina nei tina o to re. Kasi yo. Ka yo o ka tina ka o tia piso, o ka yo to re. Ya pa ma sia ka ka mo ka re, o se ko ma no.
Tasio, polisi totele, ia o polisi le o noma, ia pia no konstitusi mai. Lima se lau ono sa titula fa i fa lau o taunai, ma fai au a tau sa kono fa, pa ta gatu le. Na sunga i pule a tanu suani sai me se, ia ma le tanu le o a tana lo le tanu ni fa tonia, ta no ko e fa skika o sa le ta tunu. E usuani fa tonia ma tahiti kai alo ba kai ba la to mai o ta so ba wa ya se ka to mai ta ko no ba ba so mai me la no ba no no St. John ya pe yo na o to si da mai ya ana de ya o ka pe ona ya yo nueva ka ta ga foi to de kule ya Lucia Tandasa ya o te tele ana de to se la su punto fa na bastasi wa aula ale eklezia católico e agora ele sentou mai ele o moema polisi australiano appena ieri caso suo dei PTC autonomai il telo mai se quando ieri hanno fatto la partita per cominciare il telo mai il senso autonomai APTC il papa in mano alla università na mulmule tua a tawelo na tawina ta awan ne APTC ya ba e solo mai ya tato polisi nedi ya masayata pale ya nawa ayati ya nyuma tato arofa wa hiyo. Can you welcome Fayette College and notify the role of over 800 students. They will be hosting the island of Tuvalu in the Adopted Country program for our Pacific Games next month. Happy Independence! Ya Ronaldo kaida hii nacho ya nacho fale kwa hafyo pale leo haya ya Ronaldo na hao tunumo mpango tuni ya leo mfano wao polisi Fayata ya so mayoma ya tato sabani tawa tu ya kutuni mai tato tena ile tuliona tato paalo makakalo ya rai ya tato sabani ya original sisi ya nomba mawaluna sharafai ya polisi pale nao mungu yatu. Thank you for that time. Ya unato ya nato kanalo ya tumo tumani Ia na topo lo so bia no pa o se la sosi tamo mo te tuai sa o wina polisi Fayata Don Bosco Technical College mai Moa ia ko atu ia lato savani pa lalo ia le ma no taia ese polisi ia kata ese católico Don Bosco Technical College, ladies and gentlemen, joining us for the 57th anniversary of our presenters this morning. o Fayata o polisi le Don Bosco ia no papel ia ta ko ia se foi na so tapo te tuai a to mina polisi le ta e polisi le pipi grazie polisi totale per una come lei se polisi tanto malo lo dei maripa io come polisi le vado se la dico
se furu matasi ya au mparao wao wilaya polisi ndio basi sasa hiyo se furu matasi ile vipi telo sana wote tuko mayo ne kusema utamu kile fanya ile vipi na kwa swali ile safari ile atenyo papa mai kwa sisi polisi alikalisia kama sana na kama tayari na kusema ya polisi ile kutoka. Ladies and gentlemen, welcoming Popoka Girls College. Happy Independence Popoka. Established in 1891, it is the third oldest college in the country. And the principal of the city of Happy Independence. Popoka farewell, ya fatai. Hello, President of maisha kupata atangazo ya tubali au masaa ya ormetira au ya mse para au kusema leo msinao ya mfanya au matoso kwa mfaa na tunaona leo la ni la tena leo ya tubu Australia ya ikawa ni mtatu tunaona tena leo ya msafo. Thank you, Mama. One of the colleges located in the east side of Apollo Island. Happy Independence. Ya kusoma ile chua ya mtoto wa Omani School of Fine Arts ya alisema pasai kuelewa ya wakati kusaka na watu wengi ya teknolojia ya wale kale kusini hapa. The Uruguayan College of Fine Arts, one of the colleges by the Congregational Christian Church of Samoa, located in the Uruguayan in the districts. The role of 15 is now obtained. Ya chuo mai ya naona na Fine Arts in Uruguay wana polisi mai Sanama College. Ya naona ni Sanama ndio tena unaamua ya matangazo ya sanaa sio kupasa kule kwa sababu mshika kwa mfano ya ombe kwa sababu
Ya te mai le patrua ya kumele kamati ya male. Aya ndio mkono wa mama Kisamo. Ya na wewe wala ndio kwa watu kwa ya ona kwa ya wa amata. Na tobe ya lo amtaina la wa wino kama ya amata. Ya sababu ya watu wa ndio sio kwa polisi na yuko state. Na Early childhood education. So mayai ikiwa mai sema na amata polisi maarufu. Polisi ni maarufu sasa polisi totele ni papasao. Ni maarufu pia neno na damu. Ya kwa kwa kama chakula mtoto ya rasi tabai. Kama ya la tanata yako tamati. Iba selamu sukuru mwalimu kwa nao wa utamina tapa mtenye polisi maarufu. Ya maone na ono kone no mato tali malo ila tunua dusida ya ile masi na fo Matai malako ya okosala kama tena ndio sasa kama ukuru ya baalo na kutoka samani na kipesa samani ni wale kutoka samani. One of the collectors of the Congregational Christian Church, Samoa. Saying good morning to Manawako College this morning. It is the second college in the country with the highest roll. Manawako College was established in 1952, and this year they celebrate their 67th anniversary. ya pamasoma fulama polisi maarufu ya watu sasa polisi totele na tabapo leo masii na polisi ni maarufu ya kama karibu kwa kufikia ni hasa watoto kwa kujua Welcome to the Brexton at the University of the South Pacific, Philippines. Ta'alofa, Lisa Malinata, Halo, Malale, Kiniraki, Kiora and Kiora to the University of the South Pacific, Philippines. The campus was established in 1967 and it's currently led by the new acting School of Agriculture and Food Technology, Associate Professor Siaka Kiara. The university has 15 senior staff, and most of them are non-graduates. Nakapagulero, Mawalale. Ya, pero sisi mai wa university na pasiki sote ya kuwa ro kominai ya tena kama para pasiki kwa Samoa ya sa ni kana ko ya komina somai para trauma ya wakala tele somai sese ro kominai university na pasiki sote so mai kwa kwa tulmai tato wa Tulmai tato komiti tato wa so matato wena ro ni gotu polisi ne abele ya wa ko watu milano teteina njoma ni kule ya sansare wa primo safeo kasi ne polisi tato malo kama se la udimo se kuma ya la wao kama wa tomai ko ya wa lima skulima ya manato fa ai kule ya na so na ko ya mo fa ro ana kulu ko ko abele
tele sa tu solo. Ya na pamela na paalo na pagawag sa bani. Kamangole solo mumban eleto pabia itu. Ya orang provokar sa tu tele man perkalane. Ya lele tayo mau bayar sa tu solo paalo tayo ni. Kalau solo sebenarnya polisi abele, ya ini pada hoi sama cari. Ya dia lalu sebenarnya. Avenue College has a loan of 850 students and 55 teachers. They will be hosting Fiji in the upcoming Pacific Games. Balu selau ni masakuru. Itu telo kana wali itu macam. Kalau waktu mina ini polisi ni abele. Kalau macam waktu dia masih atau umum mereka balu selau ni masakuru. Apa pun yang dia yang berasosiasi dia atau taman tentuai. Dia macam berbagai solo. Ya abele itu tele itu tulibai. Dia sangat penting dia na tawale ya abele mo mana alu fana na ikile mai na tuwa o ya abele ya so mana. The future of Avenue College. They have their future cut out for them, ladies and gentlemen. Thank you, the old boys and the old girls of Avenue College, for your contribution. Ya apa mai adele le mai ya socio taman tentuai na tuwa no malu la fia. Ya guru mai ya ta solo falo pa fiana. Ele está super tasi, pa fiana ya tele ta tuwa oma. Leo le atangalo sio tumu. Ile ta na ta na masifo. Ndele o tuino po malu la tuwa o le tuwa le dei. Ono le mata mo fio ia pa fiana. So vai mandato solo parlavo solo per i tulai come tasi ile kaya dela dofu silai ya oma ya ifata dei leo sa mia pa che mo ya sono sesi so vai ma parlava ia la rodi ya la to mai ya ifa fiana mai le ya no sa lua ya le no sa kuala ya le no so fama ya ni pata ya mai no so amor. So when you tour tato, I want to know your belly, yeah, and you may stay all know your tato, you tato in Canada. Tanto de Universidade of Samoa, ya leo mo mai misio, mai ya o senda, o família que mai ya ka te ba na to Nanti kita coba ilmu sami, kita perlu menjadi bahasa bahasa di dalam waktu ini orang. The National University of Samoa, ladies and gentlemen, raising their mascot to the Olympic Council. Ya oleh mana apa sekolah loina. Ya tua mai ya o kanal o samina chama
mai pa tau sima, tau soikua, ya kiai e se o tona tari mali. Ya ko pa aso o so tere la mai e mai se o família ka to university ya e ka pa mai. Ya ya toni o família pa ko mai. No moai ka to mai le sana. Pero con su hija vamos a hacer y le hacemos una persona que la tía no para más de su campo. Welcome to English Center for Science Studies. One of our international students. Please don't believe me. Ya soma yetua ya kubaina taruba akuro maiya tuperta ku university ya kaya tuai misio tomario ya tu afanye kusao kwa mzima kutoka kwa tu Ya ole koyana wana o ya la Company of Corporate Services and the University la ko paso soina de Ahora ese ya kian ya una que la consultía ya usamos un tanto malo la la de la familia ya no ese ya por el ministerio o samo ya tu mai le ko como ya está valor ale rima ale tesa o hakusfia o sono ya su auto na poi ya Samoa ya estamos para o Pacífico ya allora voglio rima Pascal Paprika Usao pesa mauma kama kino kama mauma Welcome Dr. Trevor Hutchinson, His Excellency for the New Zealand Commission Office and its staff. Thank you for attending, thank you for participating of the 57th anniversary of independence. Ya kutoka kuchua ya Maana Family Health Association yanatoa kumpia ya telo famali ya meshe ya maisha wino tina ya roho zinatu
Bien sûr, pour les détourner, il y a ici, je ne sais pas. Tua mai ni o family now. Le fo so ai company na le Samoa. Le ave fu a Samoa, the Samoa Airways. Na ba foi o dio o te kono. Le dio mai a tuia. Tua le toa na misoi. Ya le dio mai tule ya siuni. Tapu bao ave tuala. Ya ka polisi ka tonu moise ole. O te la ruena uma ale Samoa Airways. The Mahalia Samoa. Somebody for Samoa Airways, so the five-star media people, the Lady Maloney, the Council of Sumo, Pacific Yami. Pacific Yami, yeah, on it. Somebody goes on Mapa of San Mini, the only Sumo farm to tell them that I will the company of Pacific Yami. Welcome to Pacific Yami Limited. Before my Pacific Yami, there are four trying, my name, if I'm going to fast in Sina, or my time start then the Marco Pano. There are The Association of Samoa Former Policewomen, so fast in Sina, celebrating 50 years of service for policewomen in Samoa. They were first accepted in the force in 1969. Thank you. Welcome to the All Saints African Scouts, only remaining Scouts in Samoa. Thank you for joining us and participating in the anniversary. So my Scotty via Allen. My Nani via Manifa. So my special Malosi, or Local Basi, the Shopton National, the company, the very Carabas, the very Eveni Carabas, celebrating 90 years of service in Samoa. Ya, malo ini bang solo, kacang solo, malo bangsan. Dia tua maya company and brothers dia oleh bang dia dengan tolak Samoa. Dia oleh bang dia tua dia ini. Pengalaman dia oleh. Lalu bosan dia malah sosial orang, dia orang ini dia orang apa nama? Hasil lain apa ini? Dia kota Roma Pasifik dia Roma Roma Pasifik. Samoa Loyalty Society, ladies and gentlemen. Ya, atas ini dia awal sama. Atas ini awal sama Roma. Kalau kita lihat dulu, baik masuk. Ya, awal sama ni kalau saya kapten yang terlibat semua yang terlibat. Ya, la ley es la ley del mal. Sama kembali. Ya, kalau kita lihat ini sudah urus kembali. Ya, sama ni yang mau masuk. Ya, kalau kita lihat dia orang
Ya, saya nak yang mungkin plaza ya dia, Roma, kalau ya, so baru ada kecil sama, terus company telefon yang kita tu, kalau kita film BP, Christian Queen ya seboi, ya kalau kita orang kecil sama. Proud sponsors of the 16 Pacific Games this year, ladies and gentlemen, please welcome Digicel. Oleh kerana tuan bahai cuma Digicel, Samoa menurut Samoa ni, yang fawatu yang nak bersama Parano, ya oleh kalau tuan ni, ya oleh kerana tuan bahai yang itu silsilah ya orang bapa orang masyarakat ya yang orang tantu reform lagi ada sebuah yang lain tantu malu ni. Untuk kalauเราจะไปนั่งมาอ่านแบบช่วงๆให้เราพิจารณาแต่องค์อาจจะไม่ที่ว่าองค์อาจจะโกงจะว่ามัดจะuntuk kalauเราว่าเราโกงคนที่เราช่วยๆเราช่วยพวกอะไรที่ไม่ใช่ว่าตัวเราไม่ใช่ทั้งมาโลกเราไม่ได้kalau cuma paham sama, cuma boleh tak seperti kita semua orang orang semua business systems limited. Ya, kalau kau itu dia macam tu ya, kita ya kalau mengambil visa. Welcome to Skyline Company Limited, led by Mr. Bob Shannon, has been in service for the last 4 years with a diligent staff of 60. Mostly men, but very strong men. Ya, oleh kasih dia tahu kalau dia itu macam ya oleh sama saya, ya kalau apa kasih dia tahu. Saya pun yang mengenal yang dia tahu posisi lain dari itu yang kalau dunia ya mana kalau ada sama saya itu berada ya saya tahu Malaysia ini tahu. Ladies and gentlemen, welcome to the Pacific Games. This year will be the third time that Samoa will hold the Games, and with only 36 days left until the opening ceremony, Samoa will be announced on the 8th of on the global stage, hosting many of the Miracle Games. One in spirit, Samoa will be on. It's the slogan of upcoming 16 Pacific Games. Oleh Komeo Tano, Official Tano, pasti pemaafkan Cina. Saya utuh pada saya. Dia masih baik. Kalau mulai berjuang, kalau partai kita Cina, Cina. Ya, semua masalah Cina tentang tahu.
Ya, tua mai o me, na mai skiwe o me. Ta wena nei ia o Pamsinoma, ma ta upu tau Pamsinoma, ia leo o koa la tu fulani whanano. Ministry of Justice, Courts and Administration, current Minister Arumo, our staff of about Associate Minister Sensai Victor Tamakua, the Acting Chief Executive Officer of Yomalotsa, Pinasa Polo, and the total number of staff, 191. Welcome and good morning, Jesse. Welcome to Istanbul Social Welfare Society Trust, by the CEO Teresa Sanetta of Istanbul Flyer, working in partnership with the Foundation and the Global Courts of the Union. Tua mai leo o me, ana leo kumela, o te nasta kua o me mai o tātou tūru. Ia leo o kai atu ia le whiako ia Parini, Sami Hanta, ia le wese, ia le yonga le pule ua, a pe koe o tōku nei, le whiako whamsuaini, le tai sifua whamsuaini, ma nova tai tātou o tisa kumela tātou tātou me mo mai, ia le tātou tūru. Ia le whiako ni stāne, Mulema fasta kama yo mwanako tewa sala fata pia. Wese ya tewa msandalo tewa kwa ngalo ke sana. Kwa wale wasosema ya scientific ya la rosa moto le stroke ya mwenye kapalua ya mwanofisa ya leo wa kwa sababu la tusabani ya